Asaboni, 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 Asaboni. Emrena soon. Many questions no ebra munya krado mumbe stomo honshe. Metie for mo yeshako e mamungu mani mase. Asaboni, 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 Asaboni. Why ya krado a? Send your mom friend 0534 050 199 0534 050 199 and now 0593 406565. Hello. Hello. Bacha udini baby a ofrefin bacha twe ho pan free radio ne ho ma me wa misrel. Oh, went to me engine so. Hello. 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 Bacha twe ho free radio ne ho ma me wa misrel wala wadaroma. I'm Dili Ajapelo. Bacha ofrefin he. Atemi fefe atima pija. Okay, bacha wa ya krado die. Atai. Me pacho kwantra na brofudin edesen. I don't say. Kwantra na brofudin edesen. Lado. Lado. Yeah. Wecha wa ya de me ameka se me ano metie fo mo ye shako, wo ye shako. Hello. 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 Bacha udini baby a ofrefi. Pacha FM ya me kasa fedudu. Pacha wa ye krado die. Pacha. Akokoshe die na brofudin edesen. Ayeka. Enyeka. Hello. 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 Good morning. Good morning. Bacha udini baby a ofrefi. I'm very Bridget. Katafia Shama. Okay, Bridget. Bacha a change na brofudin edesen. Ayeka. Anyeka metie fo me samo ye shako. Enyeka. Akokoshe die. Akokoshe die. Ai. Ghana dia na sa aboti die. Nini na abi. Aha, ni e ba cho sa sabio. Die aye die. Aso pese wungu mani mas medical akacho obi ase metie fo mo ye shako. Na wentimi akokoshe die na shako die. Bye. Hello. Intimi engine so. Hello. But I know send carry my money make we go faji. Baby waiting so oh, touch my wicked point oh. Make them throw me punch, say me I go take it so oh. If they made them talk oh, make them talk rumors oh. Make them throw me punch, say me I go take it so oh. Baby make you no do cow, you take anything where you want. I be talk and do money too long, you get back too. I know say you dey feel me so no good, they may say boo girl you dey reason.
Hello. Bacho. FM is something. Pacho kasa free. Because every Burkina. Okay, Pacho akokoshe dia na bro fudin e the same. Calf winning. Eh? Calf winning. Type winning. Hey. Tap winning say. Meti for tap winning say. Hello. Oh, went to me engine so. Hello. Okay, na me sambo bo number ni bio and mamo 0534 050 and now 0593 406565. Hello. Hello, good morning. Good morning. Pacho free hin na udin so. Yes, I'm Richmond because of Dodoa. Okay, me pacho akokoshe die. I could question the say bush cow. Bush cow saying. Hello. Hello, good morning. Good morning. Pacho udini baby alfrefi. Richard Menu BBF from Beachley. Okay, Pacho kwa debi. Hello. Hello. Pacho kwa debi abrafudin. Crown. Enope. Amen. Oh, where the memo half. Where the 5/10. Why are they? Me and Naso. Hello. 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 Good morning. Good morning. Mbacha udini baby alfrefi. We Dr. Menchempana Suhum Anamjodine. Dr. Mpacho wele abrafudin e the saying. Maybe about what's the name? Wele ya we ya na brofudin. Oh, wele any brofudin. Wele wo brofudin. Wele e wo brofudin. Ah, Dr. Manya sa wele wo brofudin. Oh, madam. Wele e wo brofudin. I'm a dictionary. Uh-huh. There's no wele answer. Oh, doctor. So me that say. Hello. Isaac, make yourself free response. Okay, Isaac, but you will brofudin. Okay, we'll lay a skin. Well, then skin be human skin and animal skin. Animal skin. Animal skin be. Cow skin. Hello. Hello. Good morning. Morning. But you didn't baby our frefi. Bacho, your friend me Jimmy because I feel a pass. Okay, Pacho kokote abrofudin day. Bacho day. Kokote. Kokote. Aye. Kokote. Hey. Hello. Hello. Good morning. Good morning, Sikapa. Mbacha we didn't baby our frefi. Oh, Sikapa, obra penny great we are feeling. Say that I Lumba first me who pan. I said we see a Joe hot in the can say, hey, who are corner sentinel. Hey, Boko man. What's your property? I'm kokote na brofudin. Go pennies. Hey. Now what? Hello. Now what you cote? It's now I say you go pennies. Go pennies. What am I for? Prekese abrofudin. Prekese. Aye. Kokote kra na si go pennies in na prekese there. Prekese yeah. Soup lavender. Yeah. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Udini baby our frefi.
Me kasa fi yellow car. Pacha Woodin. Pacha Peja one kakra Emma me why. Prakase abrofu din ayeden. Ayeka. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Pacha Woodin baby afrefi. Yes, I'm Salome. Miss Free Mile 7. Okay, Salome Pacha Tapoli abrofu din ayeden. Wo your banti na me ma Tapoli no. Tapori. Ai. Yes, I'm Neta. Hey, na that. Oh, ube wele. Ah, wele brofu din yeden. Leda. Hey. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Bacha Woodin baby afrefi. Your friend Heidi me kasa fi latte Hunters Bar. Okay, Bacha Tapoli abrofu din. But what the minimum part ya kokosho de. Eno am pese meka. Akokoshe de na pesa wonka. Okay, na akokoshe de abrofu din. Your friend Patrick. Hey. Na sani ode vim ne baye se no na pesa okay. Hey. Yo ya ti zigi so chia DJ zigi bi. Asi o chia pa. Yo me tumi tia no me tia na ma phone. Oh, it's me and na so. Hello. Hey, don't so Levy. Good morning. Good morning. Good morning, Apomo. Nyame adumo na nso e. Mami adomo. Mbache udini baby a ufifi. Kasa madam Mosi. Okay, Kofi mam. Birthday wish we mama. Awo ashalboju omajo. Ashende ni birthday pa Biobia. DLFM say dana sifa. Yeah, we say happy birthday kese pa Nyankopon onhira no emfa ema ye. Na sanya o wish obi birthday yi de, mesre wengu manim ase. Like ode ma Tapoli no. There be me Tapoli. Sanya wa wo kasa op Tapoli me fem akokote abrofu din. Kokote. Kokote de say asamwa. Bye bye. Hello. Hello. Good morning. Chief Ghana Trainer kasi. Okay, Bacha Ufrefi. Kokoti block fu kokoti na ye pleku. Pleku dia ya. Pleku ndi pick bush. Oh, wait, why are Ana we no so nenche dia ne ye wele no ye. Cow skin. Pacha there be waiting. Bye bye. Hello. Hello, good morning. Good morning. Your friend is Africa, so blue top. Okay, me Pacha wele abrofudin. Me pro we no kwakwati abrofudin eye hippopotamus. Me Pacha obua. Pacha obua. Hello. Hello. Good morning. Morning. Nampacha udini baby a okase free. Your friend Yusuf, me kasa fi amanya. Mpacha Tapoli abrofudin. Pacha your friend Granda. Huh? Granda. Boy, bye bye. Hello. Good morning. Morning. Me Pacha na ho ye de. I'm now sir. Nyame adumo Pacha twi ho free radio ne ho kakra ma me why. That's you. Me Pacha eseketwa na ewo ye numu no your friend is saying. Ayaka mum say you wutu maso yi de. Hello. Sikapa? Yes darling, good morning. Good morning, you say. Me Pacha ye na wonso e. Ma samba bi mo. Ani, na chese wa o de vem na saba wo ho. Tapoli. Ka chire Wa zi kwa bi piano why? Oje wo so wa kwahwe nti me ma Tapoli. Me ma Tapoli. Me ma Tapoli. Sanu wa kwahwe yi de me ma Tapoli. Oh, nka Tapoli ni wole ni na sefoni na ma ko Achenchina na me de ma achenchina brofudi. Achenchina. Sanu wa kwa secondary school yi de ngumani mas. Aboa na no asese do. Ai. Achenchina. Zigidi wo. Oni ho. Baba. Mango. Hello.
na metie for sa na motie. Hello. Hello. Good morning. Pacho, good morning. Na ho ya de. Pacho, I'm in Huye. Udini baby a ofrefi. Pacho, me didi. Asia to me, Katafi Afia. Asia to me so eye esene e wo ye num no tenten no pan ye friend say. Aye. K9. Oh, watcha, why are the. Hello. Hello. Good morning. Mommy. Udini baby a ofrefi. What say? Udi. Kokote abro fudi the say. Ya kana wo beka. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Bacha udini baby afrefi. Body mkase system. Okay, body Mr. Eseketo na we yenum ne ye friend say. Pacho, se sama me wai. Mrs. Sama. Pacho. Kokote abro fudi. Kokoche. Kokote. Hello. Hello. Good morning. Morning. Na bacha wa pomu to say. Boko now say. Nyame adumo. Bacha preke sabro fudi. Fresh soup. Hey. Hello. Metie for the chese na mu agumani mase kura. Hey. Na sa na motie. Yeah. Yeah. Hello. Good morning. Bacha udini baby afrefi. Your family rich mama san baby. Okay, kokote abrofudi. Go and tears. Chese na de mesemo. Hello. Good morning, darling. Na bacha what to say? If I share on our way. Nyame adumo. Bacha udini baby a kasa free. Pacho, your friend me. Shall make us free cause wa Jamaica. Okay, mbacha tapoli abrofudi. Oyo ba mengu menimase. Oyo ba. Hey. Hello. Good morning. But keep Ghana cleaning. Okay. But as soon as they are front teeth, why? Hello. Hello. Good morning. Number I want to say. Adumo. Pacho udini baby a kasa free. Maybe the Agata Vacate Free Committee 1. Okay, Pacho second one away your num no bro food in the same. Namenka Pekes anymore. And prekes abro food in there. Davani. Hey, bye. Hello. Good morning. Number I want to say. Namia do bo na ose. Nyame adumo Pacho udini baby a frefi. I feel rich man san baby why. What's up baby and where do you chat? Aye. A second one away your num your friend say. Aya insaza. Hey, bye. Hello. Good morning. Now, Pacho udini baby a frefi. Me de hana me Katafi Asaman. Hana me Pacho one says no. Send ya was say normal no say anya normal e dimben and your friend no. E ka ba no. E kana de na ba bebre. Hello, Agyei Sikapa. yes darling, good morning. Morning. Nana hima ni siguma mekasia. Ubetulusa. Nana hima we de me ma okese prekes abro fooding. Danko iham. Na yish nana hima. Hello.
Hello. Hello, good morning. Good morning. Now what to say? Now, Yami adumo. Bacha we dini baby a ofrefi. Pacho me de boy, mommy, because they're free for that man. Boa hima tapoli abro fooding. Within Uganda. And then not a Hello. 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 I'm at here for Magumeni Master. Papa. Hello. Don't fall. Yes, dear. Good morning. Morning. But you didn't baby afraid. But I FM is divine and because I feel again. Okay, Mpacho kwa debi abro fooding. And Pasha Eka. Inti debi o mete for mommy bisamo. Inti na ye school no mo kwa ye no mo ye madwe se mo nti ehia cheche furniture wo ho ana mugu mani ma say. Hello. Yeah. Good morning. Morning. Pacho dini baby afrefi. Pacho frame me Jimmy because if I change to Okay, Pacho achechna. Achechna bro fooding. Pacho that's the sana mami. Prekese. I don't sana. Kokote. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Pacho dini baby afrefi. Pasha, you're from Francisco. Because I feel I'm going to Okay, Pacho tapoli abro fooding. Within Masha. And then I the magic kenke. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Mbacho ho ye de. Pajar. Pacho di ni baby afrefi. The family Emmanuel. Okay, Pacho prekesa abro fooding. Esne na person American. Eseno. Okay, esena. I was once essen wo ho no me was say ye normal. Say anya normal na abro fooding den. Primola. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Now ho ye de. Pasha, me also what to say. Nyame adom. Pacho we di ni baby afrefi. Your family lady make a free shukura. Okay, Pacho tapoli abro fooding. Tapoli they say peso. Why are they? Name of mema or half, mema 5/10. Hello? Hello? I am a down, oh I am a down. One bed this way, one bed yakumau. Oh sissy fiani, oh sissy fiani. Check your personality. Oh one money no semen. Namase, my kuntai, namase, you, namase, my kuntai, namase, na semen nama, namase, my kuntai, namase, you, namase, my kuntai, namase. Mama come and yeah, mama baby, I am a do. Hello? 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 Hello. Good morning. Morning. Me Pacho di ni baby afrefi. Pacho, your friend me Jibad. Jebad, me Pacho, esen ketwa na we yanum ni your friend saying. Instagram. Bye bye. Hello? Hello. Good morning. Good morning. Pacho ho ye de. Nami Adamu. Pacho prekesa bro fooding. I dance food. Why are they? Hello? Hello. Good morning. Good morning. Pacho dini baby afrefi. Pajar me de na ya me fresh dampa. Pacho achenchi na bro fooding. Eh, madam baka sama me kaka. Hello? Hello. Good morning.
Pacho masamba bio. Okay. Udini baby afrefi. We need Asia. Akokoshe de abrofudi. Na pango. Eh? Akokoshe de abrofudi. Asa woji apo we chiro. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Mbacho dini baby afrefi. The family Emmanuel. Mbacho frefi. The family Kaswa. Mbacho sekitwa na we yenum ni ye na brofudi ye de. Number for the mola. Na primola baba ye. Hello. Hello. Good morning. Morning. Mbacho ho ye de. Pacho. Mbacho dini baby afrefi. Pacho mdindi serafun from Kase Free Ashama, New York. Okay, Mbacho achichi na brofudi. Me pe tapolino. Tapoli obi etwa dada. Okay. Bye bye. Hello. Hello. Good morning. Good morning, dear. Mbacho dini baby afrefi. My friend Priscilla, Fefe Samankesi. Oh, Asamankesi Eastern region na. Ane. Ana na mikro mu ni ne o. Pacho prekese. Prekese na pesa wonka. Enu obi etwa dada. Nti waye mikro mu ni de nguma ni maase. Eseketwa na ewe yenum no ye friend sen. Agyei. Yeah, for last caller na fe ye de a segment we SC. Hello. Hello. Oh yeah, my last caller. Good morning. Good morning. Na mpache udini baby afrefi. Your friend is Salome, ni Fefe my 7. Sao. Me bacha akokoshe de abrofudin. Pacho me pe small teeth. Small teeth your friend is saying. Instant sauce. There they are. Instant sauce. Yo, me dance. Bye bye. Merci for. Hey, na sana motie. Mwa gumeni ma se poto. Sanya make asem ye shako pant mwa ye mi se no wa hu. Just a motie for. Sisi an segment na ye de asi no. Me producer. In Shabba kwa just sami bi. Chobe wo de sekrunkrum. Alaji chasunte. Eno kra na ya mede no. Oni DJ Zigibi. Omo the answers no ebremo. Inshaba. Yeah, sika. Kwejo, me say na de metie for no ma ye me pasa. Hey! Ena mani ajepa na yamfa ncha ema na tie for no. Who say DLFM no ye station bia ye beka ne say ye so dynamic. De bia ne ye de adafofro na eba. Na ena koya fofida no. Na Ghana this year wono ma afidie ne da DLFM 106.9 free anopa kufima na dwede su mu no. Na ye say ya de sunku bi de ma no ye hu ne say na tie for ne marketing bi ho no ma etwa ye hu ahia ye ko afuma ye hu bi ye wo fia ye hu no bi no aya na ne ma bi ho ye ko school aya no mo nkyere ye enti bi wa wie school na ye say wa de wa adwene ye den
edi akire na ohwehwe bi so no ma osua ne wosua ba asatena me no ka sei ni refi ni refi a na mo se kwadwo tapolini ade nka home consofo no ka me hia won pa se nipa no onya wie school wie no hya so ye aduane ane ma sa no kwa dem ane tirim eti sika ubi se bibi se tapoli no bibiri na kan omo ya ade within pestel no kre omutwa ye ntinya me nhira wonom ena bibi ti se kwantere ne ye ladder sa de bi no mo keka ye na no kre ladder sa na tie ena abo akokɔ hwede no great we afe onima akokɔ hwede pa sa akɔde no ho ye mo wansa sa akɔde ntumi amfre anka akokɔ hwede because mene wo munya na akɔtena bomfa kurase ye ne wo mo nim DJ 49 nana ne ho ye mwanwa keke 49 nana o mentimi amfra ma me ansa 49 nana agogo achima asante agogo ni ti se wo wantimi amfa anka nkyera akɔhwede abrɔfo din etifie tapo nan saa nai odi asa enti akɔhwede ne ye frɛ no ahanta fa calling ahanta fran calling na hu se kwadwo edi na so se 49 nana aso se 49 nana o ti we die na brofo de no ahanta fran calling ene yakɔhwede ene obi biti sa achenchena no mehu se bi mu try se ombe kana nso obi twae obi encha achenchena brofo de African pied hornbill achenchena enti ka kire great afe so onko hwe ni book ni mu ye ase ni dictionary ne pinnim achenchena brofo de African pied hornbill achenchena na no tenten bi sa no enti ne die ne no na e obi biti se kwakwa dabi so ye pied crow anase crow kra wo kan ye de bebam sanso na yesi na we ye num no ye obi biti se ewa pa so nhron wa wo sententen pa na ewo mu no ye kan se kan ni sade obi di kan ye no no twa ye ntie ye sa ena ese ne ketekete pa na ewo mu no ye frɛ ne sen ese ketekete pa no the smallest teeth in the human mouth ye frɛ ne sen ene so literal in success bibisa obi se premolar enya premolar wose na ehye wanum no ketewa pa no ye frɛ ne sen kwade I mean the smallest teeth wanum no ye frɛ ne premolars bia the smallest teeth we yanum no and ye sense wo condition where the teeth are smaller than normal obi wa ne sen ba hu se ayan ketenketen da se de ho awewe no wose na ho awewe sa na ye frɛ ne sen wose na keka awewe enye normal won tan twetwe wose nti mu sa yen ketenketi bi ase de ye no ho style bi no sa se ne ye frɛ no microdontia microdontia metie for mo fa pen and paper na mo nchro ena wele no a ya wi a okwa na nhwe human ya ye wa ya wi ofie ene ema omo ya aduane na omo di holidays ni nyina na obi ade bi be ya aduane ye nim de omutumi ya tituru mo be ya bekwan no obe ya benkwan de wele no ebi ka ho enti wele no wuyi se ye cow hide ana se cow skin ni free ntan ya edi ba ko a hya daka mu amenwa fa asifo ye nim no ye ka ne ponmo kana mintie ponmo ponmo wele na bluff din ba ko a hya daka mu a munim obi say animal skin enya pono mesremo international DJ ye me wo fa se ba ko si pono mesremo enya pono eye ponmo ponmo ena ye wele brof din fa tu trim ena obi di se kokote mwanwa kokote ne ye wura mu preko di obi be kan se bush pig enti din pa na motade fra aboa bi ye fra no watok na nsen baye kasongo yeye ohuzabwa mehu kasongo yeye watok anase bush pig ene obi aboa bi ti se we kura nya aboa prekese obi kan ye otwaye ye eden fruit no crepa anti maya de ye moye nsem ma yetiefo no nim se DLFM de in fact mu wiade mu ase enti I think say amanfo eni age ho so going forward no debia be hu se holiday bi aso no bo ahon afri se de ma bi a ya asre sembe ba se be ya atifie na wojojodwo ho no benya na be betumi amon so asre ne ade anti ye na listeners na te enti DJs gibi nso ha in fact Bang say na men share meche no enti ese me share na zigibi nso na in fact enwuma wa hwie gu fom no do so pa asa medi wa ha no me kwa na me ka sanke yenye zoom na ka metie fo mi hu se ne omudi asa adwadwa
meda wati fu ase o ma ya de especially callers no na obi free achim swedru o dan achi o mikrom achim swedru ufiri ho a na ko honorable safumanfo achim awusa enye kwanketwa o nti yebeda o mase yebeda mu na me papa esu free hajiji o free hunters bar enu so latte hunters bar nti hajiji ebra na me wo me former station no tie me pan nti bedu ha friend na mani age nti hajiji oni wife na me chiobia na kasunte anope sabi si we senior DJ na senior DJ na say wa be hunahuna mi a na musuma nya bibia say bi tiati o in fact wa me feel pa o say me gina china me tapo me nine sa na me hwese de anwom ne kwa na nyame anim ne kura ni in fact wo be memu say anopana na wo bo no na mpanifo bi frɛ me na koso akire efiba kura frɛ me na me say me ka efiba see ya no patro when you another DJ efiba so what try so be frɛ na line na hot iti asidani na come out because the wo ye no o ma me vim na you make to me many was you when it was you make me the best session so well catch them what for sana or Christian village ya dora ya ewa dora chense me chia no na me say enumere on fa nche wasi o let me ba o say me kan kire Adwoa Sikapa say we jan rough o so send a message one kind o so skip put the message o de on fa nche sana na anyom ne ko no ni wafu sa o say Adwoa that for pan who was send a message one kind o fa nche me na me di asa na mate the next program na to aso no dey yizo me say international DJ dinamu be hwe o de be set up no ye no Macarius B3 o si fi play book ran chair you na me patcho advantage patcho flight be the back hey oh yeah that you for no bandana e boni tima when the mayan kan chair listeners and say DLFM e won pa ye de som wonom na yemfa nche akese ma DJ Hitman baby obi amechia no one ne ho kafo na abusuan nyame nhira wonom yipa na wonim bibi yes also no the international DJ one hwan na eba Macarius B3 ahofedua papa bi tomrosie papa tuntum so owie na nani aba no kura ne kome no na wonom tena se ofie ha ene pa eba no enya sim kuma na manya ne nte se papa Charles Kojofo ti dade Lumba asere sa emna ye bie phone line na frefo ne fre na maybe say man tepolia bluff din na papa wotie na wasere sa e man agu nanim asese da bi say wonim bibi ene so boa o say once dey obi wo kra me kase wayade but obi asema wo ka ye no say obi si kokote ene wo ka ne say kokotwe we obi so say go tie o ti bi we ene me wo fa say great we are ono de menim de obetumi aye me enti sika de be ka ne say omo mu free achichi ne benche ne ye chia wonom meti ebinim free aguna kwanya ako aguna nsaba ena asasan ne ade swedro in fact ya me nhira wompa ena madam fo ba ko bi nso wo gomu akokofu ne dinde Muhammad de bia the 24/7 had wuti me chia wonom nyina so ye tie fo mu free ye free chichi Cape Coast ne potem nya no pe ye chia wonom meti so bi su free di free peki yes meti so bi peki ne wasade hen is it voter regional yeah a bit me our voter regional nti me hu say ye tie fo no ade mo mfa DLFM no ni agro ntene pe be do mo ase say mo kan won so abo adwuma wa abo adwuma nti be ko so ane ahye obe so say no me vice president e de majawule president of the energy national mu jawule se me chia no na so opeso wo sere na ne finto so ba ya wo hu me na me wo se de aduru na me mfa ma no wate obe ba dodo no kan kire me madam fo no soja ni no se me chia no so ni soja ni am me nim ne pa oye hwan ya enye ya yekun Mr. Obin wa ware see na yekun yeni na ayekun nti Mr. Obin ye chia no nti ye tie fo na se san enne jawure ne de ba ne jawure no wu se sesa mu nti no ama otimi so obi asra ma ne fia to so ofie nti whenever e be ye holiday bia ne be sesem se be ya won betimi asra nti ye da mu nyina se say your holiday version so na for fun zigi bi so wa se me yiri Adwoa ene wabo adwuma me kan wabo adwuma ene Jawule Sikapa wabo adwuma wabo adwuma but man ntia se yes so no on fe yemfa kira we ye kire din hakra mamu nkasa ade musuro who say utre school na akire ho no mamu nsuro me nsuro wa radio no so ana back door ni nsuro na se muni me dada se me ene won ye produce no enti empenifo se sabi se wonim owu aya hwena
Say ye jama ona wonko na hwese de obete so na hwene se beboa wo de a wo de ye pon wo paja yi. Kwadwole sigi mo amunimi dada munim same de ye na so ye Adwoa da o. Adwoa kwadwo. Okay. Na DJ Afiba nso ye kwadwo. Oh, esa kwadwo. Monday bonds kwadwo. Monday kwa na wa. Ono so ye kwadwo. But we intense you. Oh wow. Say nipa makoma 4. Ni na ye studio ha nyina ye Monday 4 kwa. Wow. Entenya nwanwa se na mafo na se. Me kwadwo ni me Adwoa. Eti sika ye nso so na DJ Afiba ne Makaro so ento ma betena se na ma be so me Ghana so penti. Me so me da se pa. Merci for me da mwase pansa mo ka me ho na me de eye Jawle Friday eye holiday version no e de ebesomo. Mabo mechi dom ye papa na mani age pa de mo ya ma me nyame enhra mu nina. Me sorry so e mamu yi mafudie no enfem free hanom. Manin Koswa and the DLFM 106.9. The son say holiday version for Adwoa. Papa no patupa. DJ Afiba, the international DJ. What's nasa dada? On them Enquires B3. The prettiest lady ever. I'm on the holiday version of Adwoa show at the Bremo. Me and me tnemo at the Jawle Friday no ebesomo no. E dia me jeswa any. The guy is the finest. Adwoa Agyei Sikapa. Mitnemo Adima the Jawle president. Efia sugar. Asimu huna monka se afa and no any signature. Medamuni na masi makramu.